नेपाल भाषा पत्रिका बुद्ध धर्म व नेपाल भाषा प्रकाशन याना मातृभाषा पत्रकारिता न्याका डिम हापामा मातृभाषा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्य या सच्ची व निक्वागु बुद्धि हंगुदु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु येलो जिल्ला समिति या गोसले चस्ले छगु जाजो याना धर्मादित्य धर्माचार्य या बुद्धि नाप निक्वागु मातृभाषा पत्रकारिता दिवस जाजो तक हंगुख येलो जिल्ला समिति या नाय सागर महर्जन या सभा नायसी जुगु जाजोले मुपा कथन नेवा दे दबु या नाय पवित्र बजाचार्य छाया दिगु ख पत्रिका लिपा बुद्ध धर्म व नेपाल भाषा धर्मादित्य धर्माचार्य विषयले सहयोगको खनेना गुजुल नेनाचना गुनगु वेका विषयले अध्ययन या मागु विषयवस्तु योग्य हेदनी अके लागि नेवा पत्रकार शब्दको यलका छ पाखेन मागु जाजो मागु अध्ययन या त तयार दुगो दूध गाछि त कनाचना उगो अध्ययन नीति जिपि यलका जजको मकु केन्द्र यो गुवाहाटी पाखे अध्ययन या फै अके लागि नेजागु जुई अके थना दुबी तिथि वर्ग व्यक्तित्व जसरी मा भ्या बुझाउन थके लागि निरन्तर जय नावयाचना दिगु दुबे कपिना पुनः सहकार्य सहलयागु पकायन जुइसा धर्मदित्य धर्माचार्य विषयले अझ न योको चीज त चिपिनु न्यानेको निवेगु कुटा जिमसा यागु हेजुइ धर्मादित्य धर्माचार्य या खदामय चित जिगु छ गर्व नस्वा छारा सबैको फ्री महत्त्वपूर्ण को ज्याछि नेवा खेले यन्तकला गुकीय प्रभाव ठाउँ तक नजिदा फिला चलो अनि गादैगु ठाउँ सोया वि नेर न्यो वेकल गु ज्या ढाका दिल गुकीय प्रभाव ठाउँ तक न डेरा चलिगु गादैगु वे कयु ज्याइ त मूल्याङ्कन यान वे जुलर गाजी सन्ताकेमा अनि ठाउँ नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु वे कया नफी याना चमुन चिसौ वाचाका चनाबुदु थोचोले धर्मादित्य धर्माचार्य या प्रचार नाप नेपाल भाषा नेवा अधिकार लिसे मातृभाषा पत्रकारिता या खेले योगदान बिया वया चोपी पत्रकार ते त ललहना वया चंगु धर्मादित्य धर्माचार्य पत्रकारिता शिर्पा थुसी काब्रे या वरिष्ठ पत्रकार रमाकरण जित या त ललहागु ख सकल स्नास कता चिकल अपना दिदा इना बेनाचना अनि बहमा रमाकरण जित वेगयागु वेग जन्म ज्यानीको यले जाजोले नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या केन्द्रीय नाय सूरजवीर बजाचार्य जयकर वैद्य गुठी संस्थानीय प्रशासक किरण साके नेपालले हाल मातृभाषा पत्रकारिता या अवस्था व चुनौती लिसे धर्मादित्य धर्माचार्य या व्यक्तित्व व योगदान या बारे चर्चा याना दिल थुगु विषय नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु पाखे हानेको मातृभाषा पत्रकारिता दिवस सुलो थुगुसी उगु दिवस हानेको ज्या थसिबे भया जसना पुचला बुगु ढाकल अनलिपा छगु अभियान कथा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुली दुनी सीमित मजुला अले आदिवासी जनजाति पत्रकार पिया ध्यानले तिथि मेगु भाषा या पत्रकार पिनिको दत्ली थिएन मधेसी पत्रकार पिनिको दत्ली थिएन अले वो सकता व्यक्ति पि वेकअप इन नाप थोपा मातृभाषा पत्रकार दिवस भनेको चाहिँ ध्यानले सकल सिको पाखे छबै निष्कर्ष छुलो तरहले धर्मादित्य धर्माचार्य तकले न्यापामा नेवा पत्रकार मकु धर्मादित्य धर्माचार्य मिमेको गुलिन भया जेसा मातृभाषा कथा आदिवासी जनजाति पिनेको भया कथा धनावया छना दक्वे भाषा तकले नापाङको उत्साह ख धर्मादित्य धर्माचार्य कर्म बुद्ध धर्म वा बुद्ध धर्म नेपाल भाषा इदमको दिँदैको सकल सिको नीति हे तकले नापाङको उगु कर्म ख उकि मात्र नेवादैको तकले नापामा नेवा पत्रकार मखु वेक मातृभाषा खेले हे तकले नापामा पत्रकार ख बल्या ख नापामा मातृभाषा पत्रकार कथा चिसो हलिमा दैको छको निष्कर्ष सकल सिको पाखे वो बुझुला ओस्पोलियो व्यक्तित्व ओस्पोलियो सन्देश ओस्पोलो बियाओ सन्देश सुख भयो बारे उके चर्चा परिचर्चा वे कयो संघर्ष यो गाथा भुक्तन संघर्ष या त तो आयु न्यू जनरेशन न्यू पुस्ता भुक्त अनुकरण ल्याउ धै बिस्ने छलफल दियो है आदके माला थियो यसले चाहिँ अस्कत त जो योगदान दुम नेपाल भाषा खेले जो मुख बुद्ध धर्मले खेले न अतिको चाहिँ योगदान दुम छ व्यक्तित्व धर्मादित्य धर्माचार्य ओस्पोल त जेसोले छिसकुले लुमुङके मा खौ लुमुङका चुनाव मरला तयौ ख फ्रिका चाहिँ अले पण्डित हेमराज साक्य लगायत अहिले यसले यो धर्मादित्य धर्माचार्य नपाइ सबको खला खट्टा लाग्छ जेसोले
येले नाजना खण्डला यो कोवे रंगला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त जिसोले धर्मादिते धर्माचार्य त ममसुबी रेबे मोरला रेखा छ वइले छाना ममसुबी मोरो जुइ फरकाटे हामीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नाजना वाणिज्य शास्त्र यो ख थने बे चाहिँ गुलिन चाहिँ आ ढामल लगाएर लासा हस्तकला खेले चाहिँ यो को योगदान दुपी अथवा चाहिँ ऊ बनेजा लगे जुपी मन्टेर चाहिँ ऊ इले अंग्रेज भाषा जास तर अंग्रेजी भाषा चाहिँ दक्को जाखैना बे पत्राचार्य आम से कया चाहिँ विदेश न चाहिँ सपोर्ट बियो अनि गुल्न नाका बबिन साउबिनो नाका लगाला छ धर्मादित्य धर्माचार्य सौ फूल कथा चाहिँ जाना बे योगदान ओजाउ ठना जाजोले शिरपानी सुने त ग्वाली यापी दाता तेत न हनेको जाजुगु ख पेना चुना